Johanna le khathon pahni na thuma ruai aziak tu hian upa aintia mei che tha le afa te ko ran mi te ne na athonani ko ran hruai tuin ami te in mangai ton tur le zirti na diklo laka fim kur turin afuina ani aziak hun hriat ani lo chang khatna upa chuan mei che tha pathian thlan le afa te thutaka ka mangai te chibai ka bu ke keima chau pone lovin thutak hretu dang zong poin an mangai a cheu thutak keima nia cheng chu kumkhua in kan hne na a om dona wangin thutak le mangai na chuan pa pathian le pa fapa Isu Khrista hne na ta khongai na te zangai na te rem na te chu kan hne na a omang pa in thumin pe ka nga ifa tu te mo thutaka anom ka mu wangin kalom em ani mei che tha thupek thar ni lovin atirata kan don kha sil tur chein ka sia kani in mangai to nangu tin ka nge na che athupek ang zela kanom hi mangai na chu ani hei hi athupek atirata in siat kha ani mangai na inom reng turani ti hi bum tu tam tak Isu Khrista chu ti sapuin a local ti pom lo te khovela a lo chuak ta a chu tiang mi te chu bum tu le Khrista do dal tu te ani in tho chua sa te chan lova in tho lo akima in mu thei jok nan ma ni in veng tharo tu po Khrista zirti na thuwa khosalova kalkhum chuan pathian anei lo a zirti na thuwa khosareng chuan pa le fapa anei kop ani chu zirti na chu keng lova in hne na local chu tu ma in ina thlentir su ula chongkam tha po in lo be su chongkam tha be tu chu athil sual tia chuan atel ve an in hne na thutam tak soitur nei ma ila le kha le khatuya sia katum lo kan lo makim theinan in hne na lo kala in matona in biak ka be sei zo kani ilai zon nu than ni ve boki fa ten chibai an bu ka che